Mavona buku ya Matthew chapter 7 verse number 7 yi dyondzisa ku makhongelele ma hambana na leswi swi khongelelaka swa hambana. So I was just thinking kuri, what does it means, or what is it that falls under kulava loko aku kombelani mi ta nikiwa? Because most of us are still swa ku na ku kombela ivi se endliwa nikiwa. Mara loko se fika la ka ku lavani mi ta kuma, ku na swilo swin'wanyana nambi yo swi khongelela loko hi nga sungula ku teka an action swi nga endleka hi nga swi kuma, because a hi leswi a hi swi kumiwi hi ku kombela, swi kumiwa hi ku lava. Come on somebody, listen to this one. Ku na swin'wana a swi kumiwi hi ku khongela u kombela, swi kumiwa hi ku khongela u pfuniwa ku lava. That's why when I was reading this scripture from the book of Proverbs, it says that he who find a wife, he find a good thing and obtain favor from God. Why I need to study this scripture is for people to understand that there is a way to find, and the way to find appear when there is someone looking and also find. So, it's swilo swa fanele swa ku munhu o fanela ku endla yini a khongela tintswalo ta xikwembu ku loko a lave swo a swi kuma swi ri kahle. Loko munhu a khongela ntirho, mintirho yin'wanyana yi lava wehe i khongelela hi ku yi lava. Sweswi loko u famba u heleketa CV wa khongela ku xikwembu ni kotisi ku ni ya na wu kuma ntirho lowa. Some of the things a yi khongeli ku nyikiwa swona, hi khongela ku swi kuma loko hi swi lava. Because there's a problem now. People, they don't know kuri those things Jesus was teaching. He was teaching them in a way where the Congress also. Ekuri na mbele ko ola mo lo ko tsima kanjalo ko jika la na mo lo ko tsima ngo uku. Because awunala wa be kwa kon. Mara loko khongelela mo lo ko tsima ta cheliwa ka wena. Mara loko o lave maybe swa fana na ntirho u tshama ndlwini u khongele faster, swi nga endleka na call na yin'we nga nghena kula ku va mi lava hala ntirhweni. What am I teaching today? Some of the things we pray in the secret place, Xikwembu help me to find them. Ntirho wa vuthicara a wu kumeki tilweni, u kumeka kwala misaveni. Ntirho wa vuphorisa a wu kumeki tilweni, u kumeka kwala misaveni. If ever you have got a certificate to get that particular job, you have to seek the job. But because we are of God, even ba Xikwembu hi lava hi karhi njhani, hi karhi hi khongela hi ku Xikwembu hi kotisi ku ya wu kuma ntirho luwa. Se ku na swin'wana yi ri lavani mi ta endlani mi ta swi kuma. I just wanted to teach something about that so that we can know that we don't have Christians who are ignorant. Kuna mtirho yin'wana yi lave u suka I lava, not because u pfuna Xikwembu ku endla swilo, because you are fulfilling the scripture that says seek you will find. A wu pfuni Xikwembu wo lava, that's your own part.